chẳng lầm hạt này cứ chia lầm hạt sạ mà man và chia tầm hôm sạ mà mát srop và dương mưa lư ra khi tao óc niệm máu của dương mưa tao óc này bạn các bát cỏ hóm này các bát cỏ hóm bán đo lỏng có bay rồi 20 kg ôi chuẩn bay crusa trong mà đây tha quạt vô ỏng có tàu ôi chuẩn bay crusa nó cứ bay rồi 20 kg đập mùi toàn ôi chuẩn cây bay crusa rong cru đôi tức chùm luôn đal crusa này muối miên sả mày chất buồn nét pram nét nâng pram pi nét chắc là cứ trong video tận nên tịch trong mà đây tha crusa đal các bạn cỏ hóm quạt ban vô ỏng có bay rồi 20 kg từ ôi phụ quạt nấng cứ crusa muối cứ miên sả mày chất buồn nét giờ lấy muối crusa tiết cứ miên sả mày chất pram nét hai muối crusa tiết miên sả mày chất mán pram pi nét con tay dương cất sả mày chất từng óc miên mà nét bây dương bộ sả mày chất từng óc từng bay crusa miên mà nét đâm mán đập mùi nè bơ sớm mai trước nó không crusa nó cứ miên đập mùi nè cái tham mà nè từ tua banអង្គ small kia ắt men mình nè nắng từ tua ban 10 kg mình nè tiết từ tua ban 5 kg mình nè tiết từ tua ban 7 kg ăn chân tê cái ăn dây chân tê cái trong dây tha mình nốt từ đập mùi nè đây một từ tuaអង្គcứ bờ thà 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg small kia từng vô lọt 5 kg smart kia từng anh nói cái hao tháp từ tua ban ông có smart kia rồi có smart chức không crusa nó cứ từ tua ban ông có smart kia tân nấu chẳng chấm mưa sầm núi này cái này là cú trong vậy bớt cái đơn tham mình nè từ tua ban ông có smart kia đây là cú trong video mình nhá giờ lấy mình nấu không crusa từng cứ từ tua ban có smart kia ông ma tha buồn nè ní smart chức không crusa buồn nè có từ tua ban 10 kg mình nè 10 kgสมาชิกของครัวซาปรามเนี่ยนี่ก็มันเนี่ยดับกโลนี่ก็ดับกโลได้เราไว้ไปเยอะนั่นคือจองไปเจนตอนนั้นยังสลับหรือครัวตัวนะเฮ้ยจำในครัวซานี่มุ้ยสามารถนั่งจำนวนสมาชิกในขนมครัวซาเยอะเลยสามารถในขนมบาทสมาชิกบาทจำนวนสมาชิกขนมครัวซาโจโรจำในองค์กอได้ครัวซานี่มุ้ยตัวบานvô lấy cái này nữa trong giấy tha bờ sân chia sẻ chiếc buôn nè từ tua ăn co mình nè đắp cái lô trong crusa nè srop tầng crusa nè tôi không có bàn mang cái lô xe sắp mấy nè cho sẻ chiếc pi pram crusa để miên sẻ chiếc pram nè mình nè từ tua bàn đắp cái lô cho pram nè từ tua bàn màn hà sắp khơi nhé cho sẻ chiếc để miên crusa để miên sẻ chiếc bẩm pol nè bao mình đọc cái lô được kia trongผมเป็นเนี่ยตัวบ้านมันจัดสับเคยเนี่ยจังอ่ะนั่งให้cái hao thaตัวบ้านองค์small kiaในสมาชิกcáiส่วนถัดตาครัวซาในมุ้ยตัวบ้านองค์มันจังอ่ะครัวซาตีมุ้ยตัวบ้านใส่สับกะโลครัวซาตีปีตัวบ้านหาสับครัวซาตีใบตัวบ้านเจ็ดสับแม่เนี่ยเคยเข้าเนี่ยได้ยังเคยเข้าเนี่ยได้จังให้ได้บ้านเข้าเนี่ยปลัวเขาต่อตามจำนวนสมาชิกแม่เนี่ยเจ้าบ่สมาชิกครัวซามีคนดับปีเนี่ยคือบ้านในทักดับกะโลมันเนี่ยดับกะโลคือกดบ้านหมานมาร้อยไพ่กะโลบ้านใดแม่นอนยัวหลานจังกรมกระถังไม่ครัวซาน้องกดบ้านก็มาร้อยไพ่กะโลให้ครัวซายอมบุญเนี่ยบ้านก็แต่เสพกะโลเกกทาปลัวครัวซาเนี่ยไอเมียนสมาชิกตะบุญเนี่ยให้ครัวซากดนั่นคือเมียนสมาชิกดอลโต้ดับปีเนี่ยโดยเฉพาะกดบ้านเจริญเชียงน้องเอ้ยบางขึ้นปีจำนวนมันเนี่ยคือตัวบ้านดับกะโลโดยนี่ย่อเลยคือใหญ่ bản trắng sầm nút đã kê xua rô đấy kê xua thà tá crusa này muối từ tua ban co man kg kê xua rô crusa vinh giờ lấy chẳng là cru tàng lấy này kia là cru tàng rồi còn là cru gì ta rốt chầm nuôn ăn có đã crusa này muối từ tua bản đâu ấy ok rốt bản chầm nuôn bản ăn có đá crusa này muối từ bàn này mưa tam là crusan
bạn bờ sân chia là cru rốt chồng nuôn ong có đại cru sa nị mùi từ tuột bán chẳng là cru táng á na là cru táng á chia cru sa thì mùi giờ lấy chẳng là cru táng chia cru sa thì mùi đại miên côn mà nè buồn nè bạn chẳng là cru táng mùi tiết cứ bế ấy kế bế chia cru sa mùi tiết đại miên sầm mai chất làm nè hai mùi tiết nâng xế bạn cũng đạn nâng xế cho nâng xế nè nâng xế đấy cứ chia chấm luôn ấy bà chấm luôn ăn có đa sầm mai chức nó không cú xa đại miền cồn vân lẹ bên đấy bạn chắc là cú tàng á b c chia chấm luôn ăn cỏ mày đấy bà chia bà chấm luôn ô nâng xe ok chụp lệnh chụp nâng xe chia ấy bị gì ấy chia chấm nuốn có đéo sạc mà chức mày này mà sạc mà chức thì mũi từ tuột ban mày đấy sạc chức nị mũi cũng cắt này đó nị mũi tốt tuột bản sập tôm men sạc chức tê đéo cua sa giờ lấy men sạc chức tê bờ sạc chức cái đơn hay nó đéo cua saกูจะลำได้ครัวสานี่มุ้ยตัวบ้านโอเคนี่จังเลือกครูสอดเซปต่อติดยังมือสันมั้งจังเก็บบ้านเหมือนนะสัตว์มาต่ำไว้สัตว์มาเก็บบ้านครัวสาที่มุ้ยเดี๋ยวมีคนบุญเนี่ยคือเลอมันหรือบุญเราไว้เสมอนั่งครัวสาที่ปีเดี๋ยวมีคนมันเนี่ยเบลเลอมันหรือปรามเสมอนังครัวซาที่ใบแต่เมียนโกนมาเนี่ยเซเลอบัมเปิลเฮ้ยยังกระตุกนี่คือเชียร์ต่ำไรสักมามาสมาร์คนี่สอบนี่ไม่ได้สมาร์คนี่นะปาดจังกอะไรนี่แล้วครูโยอาบุเบบุเซกูโยนะโนกูเซกอะไรนี่เต็มโนโบเบโบเซเลบุเบบุเซจังเยอะสมัยจำนวนก็ได้เกยโยใบโรยมา1,000 กิโลกรัมเกยโยตัวแจ๊นะกากบาดบอมกับโยตัวแจ๊คือเมียนซอลมากะโลด้วยนะอัดซอลเลยคือแจ๊เอาต่างอย่าเลยคือบันในท้าคือรู้ซาต่างใบนึกคือตัวอ่องก็ใบโรยมา1,000 กิโลกรัมจังบันในท้ากัวซาติมุ้ยโบกัวซาติปีโบกัวซาติใบคือใบโรยมา1,000 กิโลกรัมเราเว้สมามามันใบโรยมา1,000 เนี่ยกิโลกรัมเราเว้ฟันท้ายครัวซาติมุ้ยเมียนโกนบุญเนี้ยบุญโบจมุ้ยนึงครัวซาติปีเมียนโกนปรำเนี้ยโบนึงครัวซาติใบเมียนโกนผมเปิลเนี่ยใครเงี้ยจังยังโบตัวบ้านมันปรำบุญโบปรำโบผมเปิลบ้านมันดับปรำมุ้ยโอเคแล้วยังโยบใจยังโยบใบร้อยมา1,000 กิโลกรัมใจจมุ้ยนึงดับปรำมุ้ยเนี่ยดับปรำมุ้ยเนี่ยได้เชี่ยสมัยจึกน้องกรมครัวซาตั้งโบจุกเนี้ยนั่งบ้านมันฮะแช่ตัวบ้านมันยังแช่เลยครูติงมอตายแช่ตัวบ้านประมาณยังโยกใบโรยมา1,000นี้แช่หนึ่งดับประมุ้ยสมาร์ปนมันคือยังเคยสมาร์มา1,000เหรอบานจังคือสมาร์มา1,000นี่คือบันในท้ามา1,000 กิโลกรัมอย่าเลยเมียนในท้ามันเนี่ยย่อหลอดมันเนี่ยตัวบ้านมา1,000 กิโลกรัมเราอัดเนี่ยต่ำไรนี่คือโรงสมาชิกมันเนี่ยนั่นคือตัวบ้านต่ำ1,000 กิโลกรัมที่ชอบมันเนี่ยตัวบ้าน1,000 กิโลกรัมเกยจองสูตรทาเตอร์กรุซาได้มีคนบุญเนี่ยบ้านมันเยอะเลยบ้านจังเยอะมันเต้าการรกจำนวนองก็ได้กรุซานี่มวยตัวบ้านอัดเป็นสมาชิกนะอัดเป็นสมาชิกเนี่ยตัวบ้านที่คือรกจำนวนองก็ได้กรุซานี่มวยตัวบ้านโดยเฉพาะสมาชิกมันเนี่ยตัวบ้าน1,000 กิโลกรัมชอบมากดบุญเนี่ย80 กิโลกรัมไปไหนบาทจังนู่แล้วมาคูต่อเตียนเก็บบานครูสานะดอลตนาการครูสายจังเก็บดังท้ามันเนี่ยตัวบ้าน1,000 กิโลกรัมจังแล้วครูโยครูสาตีมวยมาเกิดตะกัดบ้านมันครูสาตีมวยนั่งจังแล้วครูโยเลือบุญสมาร์นั่งมัน
ស្មើ20គីឡូ20គីឡូក្រាមត្រូវហើយបើយើងនេះតើអត់ដូច្នេះគ្រួសារ A ដែលលោកគ្រូតាំងគ្រួសារ A គ្រួសារ B គ្រួសារ B គ្រួសារ C នោះនាំឲ្យលោកគ្រូទាញបាន A នេះគឺយក4គុណនឹង20ទៅបានប៉ុន្មាន A យើងគឺស្មើ80គីឡូក្រាមលោកគ្រូកាត់ទៅតែណាគឺលោកគ្រូឲ្យពួកយើងយក4ទៅគុណនឹង24គុណនឹង20គឺបាន80គីឡូក្រាមមានន័យថាគ្រួសារទី1ទទួលបាន80គីឡូក្រាមបាទអីចុះគ្រួសារទី2គឺយើងយក B លើ5មក B ភាគ5មក B ភាគ5មកស្មើប៉ុន្មានស្មើនឹង20គីឡូក្រាមដូចគ្នាបើយើងស្មើនឹង20គីឡូក្រាមដូចគ្នានេះយកនាំឲ្យលោកគ្រូទាញបាន B នេះ B នេះគឺស្មើនឹងយក5គុណនឹង20ដូចគ្នាតែបើយើងយក5គុណនឹង20ទៅបាន100គីឡូក្រាមចុះឥឡូវគ្រួសារទី3គឺ C លើប៉ុន្មាន C លើ7ស្មើប៉ុន្មានគីឡូក្រាមស្មើ20គីឡូក្រាមដូចគ្នាដែរយើងតើណាបាទចឹងលោកគ្រូទាញតទៀតហើយនាំឲ្យគ្រួសារទី3គឺ C នេះស្មើនឹង7នេះយើងគុណជាមួយប៉ុន្មានបាទ7គុណនឹង20ទៅបានប៉ុន្មាន140គីឡូក្រាមយើងគិតណាឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងនេះលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់បន្តិចគ្រួសារទី1គឺទទួលបាន80គីឡូក្រាមគ្រួសារទី2គឺទទួលបាន100គីឡូក្រាមគ្រួសារទី3ទទួលបាន140គីឡូក្រាមអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើអង្ករនឹងពិតជាចែកអស់ហើយអត់យល់ទេតើចែកទាំងអស់ឬក៏សល់អង្ករត្រូវអត់យើងចង់ដឹងបើយើងចង់ដឹងធ្វើម៉េចយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់មើលយើងយកចំនួន80បូកជាមួយ100បូកជាមួយ140តើស្មើ300គីឡូក្រាមអត់ស្មើអត់ស្មើបើស្មើមានន័យថាគេអត់បានយកអង្ករតាណាទេគឺ3គ្រួសារហ្នឹងគឺគេចែកឲ្យទាំងអស់ចុះធ្វើម៉េចបាត់ដឹងថាស្មើណាពួកយើងបូកមែនទេឥឡូវអាបូកនេះគេហៅអីគេផ្ទៀងផ្ទាត់យល់ទេគេផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងគឺចង់ដឹងថាតើវាជាការពិតអត់អូខេតោះឥឡូវមកក្មួយមកមើលការផ្ទៀងផ្ទាត់លោកគ្រូសេកន្លែងនេះបន្តិចចុះអញ្ចឹងពួកយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់តើវាជាការពិតអត់ឥឡូវមើលទៀតណាអញ្ចឹងផ្ទៀងផ្ទាត់លោកគ្រូសេកន្លែងនេះបន្តិចផ្ទៀងផ្ទាត់បាទផ្ទៀងផ្ទាត់ឥឡូវយើងចង់បូកមើលគ្រួសារទី1គឺមិនទេគ្រួសារ A បូក B បូក C មែនទេតើវាស្មើនឹង320គីឡូក្រាមនឹងមែនឬក៏អត់អញ្ចឹងលោកគ្រូសរសេរ80គីឡូក្រាមបូកជាមួយនឹងប៉ុន្មាន100គីឡូក្រាមបូកជាមួយនឹងប៉ុន្មានទៀត140គីឡូក្រាមតើវាស្មើនឹង320គីឡូក្រាមអត់បូកទៅយើងបូកនេះទៅបានប៉ុន្មាន80បូក100បាន180បូកជាមួយនឹង140គឺបានប៉ុន្មានបូក140គឺបាន320គីឡូក្រាមអញ្ចឹងស្មើនឹង320នេះមែនទេបាទស្មើនឹង320គីឡូក្រាមនេះអញ្ចឹងបើស្មើគ្នាវាជាការពិតមែនទេពិតចង់គូសេកន្លែងនេះពិតចោះបាទពិតដូច្នេះកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវវិជាថ្មីដូចនេះគ្រួសារមែនទេបាទគ្រួសារនីមួយទទួលបានអង្ករបាទអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូសេកន្លែងនេះបន្តិចចុះដូចនេះគ្រួសារបាទនីមួយបាទគ្រួសារនីមួយហ្នឹងគ្រួសារទាំង3មែនអត់បាទគ្រួសារទាំង3បាទដូចនេះគ្រួសារទាំង3គ្រូសេចេះចុះគ្រួសារទាំង3គឺបាទគ្រួសារមែនទេគ្រួសារបានប៉ុន្មានគ្រួសារ A គឺស្មើនឹង80គីឡូក្រាមពួកយើងតាំងនោះចុះគ្រួសារ B បានប៉ុន្មាន100គីឡូក្រាមចុះគ្រួសារ C បាន140គីឡូក្រាមត្រូវទេ140គីឡូក្រាមនេះអញ្ចឹងយើងគូហ៊ុំបាននេះចម្លើយរបស់យើងអូខេបាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសម្រាប់បងប្អូនក្មួយសិស្សានុសិស្សដែលតាមដានមើលវីដេអូនេះបាទសូមកុំភ្លេចជួយចែករំលែកវីដេអូនេះផងបាទអញ្ចឹងពួកយើងអាចចម្លងបានបាទអរគុណច្រើន